Kubor nakaslem jong unong san hima. Ginong tray contractual gibatray hakatanat kakoit kakya hakapor jong ka jingsha ling shop hakaklam COVID khat khandai lingba ka emergency care services hane ka sngi gilalet banya kandu yo menteri rangba ukondit ke sangma ban penpau yo jing bom sio jong katanat ya tulop ka balasa mentala henriu benai habai ya kren bikinong thok kubor hadien baladap ya kandu yo menteri rangba kinong yalam jong kani ka kunhun play tho bana ka leng menteri rangba ula kular ba ka sorkar an saplat no ya kapisa haswa ka shipau tarik no pra mentau snem sho kita thu ru baha kitu ki por ki bayo bantrai hadien bekila tep bekin hap bantrai kali duty covid kila kenran dien no hnrei na kalyang jongki kila yat be chakhmat bantrai na ka banta kitu ki bayo yu jingpang covid khat khandai kila pen pau kila it la dia bantrai kani ka kam hnrei na mar ka de ki jingtrai ka basipor ka jingtrai jongki ru kalakut no nagaling tungi te kumbang la kren rumene ni sepo di ches te kabang pat kendu usiam pat ni pario ka clarify na u ya ka tulok ba kilasa bat nangi na do new panai new winta madon mandri panai new panai ni pat ni don re ka kam sim bangin bagin phet la te pat na don utai tin tumu jini bagin ya ka peaceful on don na no be adu di ches serusha jenisa secretariat office jung sibunista dari nagaling jong ki board nya district jong ki pulit te kila khang nang ti ni te kila ong ni ba kimsha ba pinya pe ba ma kadang trikam ka 144 CRPC te nagaling jong ni dong ila yekren ne pi te di nang ta pat ila yo ban kontak sini seti badi ki officer ne ki badi ki skit di MCS baro ani te ila ye kontak badi te dim to ila sha ni ba kita pu ini kapor pada nomor UCM don program de nadu arbaje hi kata nadu sibiji chiteng la ya fix la ya kren kata en ling jungi pade pengina ab ya kata tadin pade hadu lai baje ngidang yo kata ga kubor nasine ba confirm ba usiam un pade yang ya kren ngi san baje te ngila poi hne san baje ngim yo exactly ka san baje bani rum supo ma kidon ki ba adon lupane bla pu appointment te sakwero ngi respect ba ni ki he wokar ngila industri ban bailo sono ngi have respect hi kumbangi respect ya life bangidon na responsibility na ta life jong someone te mangiru untai te ngirang up ni ngi kham musle hire ya ki MCS ki ba ye one in ka dingi na do support su sajrong bakin yelam dingi baru support ngi kham tur hire iru ban la dei sakpali jungi dingi abe hir ber ki khol te adin mak la khot maki te sarum mangi te ngi kren dar basuk basai baru siam te nagaling jungi tingla kidon skipon mai la krem be direct te kita ki points mai la krem be direct ke dei be spang ka tulok jungi te nagaling jung chief minister ula ba la kumno ba ki ban ngala ngakula repi ba supporter no supporter apo supporter jung ni na Desember misari ban musa release baro taka tulok basa jungi te kidon be ki we agenda ki ba nyung ko aban personal pi bang ye don ye baru siam dari kita ki agenda bang keren bangiru te usiam bulan bulan ini bang an examine kita di agenda berwarna enga bat kansa penting kita hak meeting bat kansa hak kapor te undang meeting ga rai kata tiksa ya jang bang kita ki institution bang training angkata mara kani ga baidi bakani ga jing welcome jangi bat kaling semua bulan pisai ba latih biru ba kadi covid hot ni niati bihi badi kontrak tang ba long kadon gin ke na ta kaling jungi ru ba ni amar hato ko por la sacrifice amar hato ko por ban hato ko por le jan daki hajar na bakla re ta don sia jatam ke ban na point hato ko por re tang mar si yo join yo ka joining le tar inda kila poy ki institution ba phero phet kasang babu covid 19 bun gi resign kiting ni kata mar kadi first time ba latip daka WHO daka World Health Organization ba kadi pandemic te bun ki bala resign kiting ma batre po wat covid te rena beling jungi pat ki bayane ado mentaru te nadu ka fast pandemic gi ado begila ikut nang menin 19 September la kodri tinggi ene te ado mentap te ngila kudno te reka selo ka sa region ni pending tinggi man sere ba ngida abang ngila ya nyomba ni head staru kalong kelan tingla simpor la ki banai la arbanai tam la jingmat kenu jini bagi head star le ka simpoi sino ten reka kene ke tiba mata te nimban se bangila lumlang na baro sa
kawai kami gilai na rilum garos na jantia na kasih na boy baru lewat lang ki markide di hospital government ni baru kita te gilai warlang tak jadi kedua lang jengi sedang apa DCS te na DCS wala clarify te na dong DCS wala penting ba na kali jongki ke termination ke baru te kasong sa government ma kali kajing sa na kali jongki DCS wala grand side ni dong bagi don kam ha ya mungkin gitu mal kipala experience mula kanang ba umday ta covid kaya before covid kijat kinong pangru gila long expose gila long ya kenduk deh jadi ki beri papang tang bagi ki lada sa test positif makana aku dikopor bagi dong kicipang kelai dong kicipang TV dong ki papang stroke dong kumnya ta ter kita baru gila ya jeng bari de nagalin di DCS la itu saya yang ini ba la tho sa government re kasong sa government kin marba kadung taru kejindon kan ko kepang bahaya kini para train buat nudu kapor ko betul kan dia nama siul buat tambah mau klaim pula re wong ngan examine ya kini ki baru agenda bakira maki te ni sa penting lembah penting ngapa jadi kata daw ba Islam yang kita salam di manusia dia banyak ini dia kata nakata daw te bakata ke wei kasum jige ya bahaya ngimo apa katun kajing clarify napo assembly nang tanah iwe kembang lakran Malaysia di CSU pada iwe nomor RTI pada dispersing tadi pada covid fund kadang dong kemas supply loan katun kajing pencami tenre kata kajing kata katulok jengi pada ladang nilai wan sedi CS kion wei bang don fund te ko lemo apa jengi ba katu ba supply loan pada sei kaja ta bo di singkali ndang layat pada kajing wan kendu jengi bagi Herminister yung baca ki dealing assistant ki Jones ki 3 commissioner tertentu finance department kita tertentu yang penting kita ni arung dulu baru kita department ya kabak kedua pada yang mohon ke ya mana mesti pada dah kerja kedua lang baru ujung kuai kemikilahi te ngilali soal DCS te DCS pada ngarai kuai garai mat yung DCS baiklah clarify mi ba naling ujung DCS kelap develop baik dia habai dia berkikut keselas pun katulok jengi yang kubasar entah berkali jemaah sepangka ling ujung ke government ya mentah pada yang layu banuan ni keren ni bersem tu lapan saya ini baru kular itu baru untuk hilang kular bah spotrik bah tak sepoikan tu lap jenis kebanyakan mana deadline nilai isu ke deadline ini pada ke deadline sini la kumbang ila sim koi garai khat wei teri ke deadline sini tela dah kampoi kata tulop sini khat wei teri te kemu ni la sim la ke wei ke senjam ke garai ba teni kata gede ba in sedang ya kan sudah setelah ini kesan terik hanya apa kalau jangka sekitar medis kata kesenjam jadi jam parok ba mesin lang kejuk kesenjam na dot keji kedulang jadi parok di nang